preferiti o preferiti o Sompa FM and TV and Agyeiwaa Sompa dia sasiso emeni Agyeiwaa yesimini aketienti usumwa sumyo aduna bema wanya Agyeiwaa ewa sasiso Ewiasim ubasum na wansum ye die fanyina masa wansum bisa usum ye ma Agyeiwaa enne enije ti Sompa die ma Agyeiwaa Sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV ma Agyeiwaa Sompa die emenije Dichimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebe mawe Nonsia Ghana my Odehyieba munyina amwachi anaso biam yatana sedia no pano sia kase boya boa no free Sompa 106.5 Accra yada baba somo ewa mamre konso ansamo yada ba no betimi atie bi ewa santemantam kopo kumase anu ya Sompa 93.1 ayiko fa bi 100.9 enada for radio ewa Paris France abochimem wo kwatakwa aye 101.1 takwade 103.3 tachima no betimi atie bi wo Sompa 106.1 woko sunyane ya aye 98.9 and Kranza 90.7 doma 101.3 and afemanka Simon so kingdom one more be a beam and yasam keto makra ano aye 106.1 and more fisa tuning radio and the decoder na sonso yana namho and no see Sompa FM afa double live Facebook no see Sompa 106.5 Sompa 106.5 and some of draw ya debano any muni bini Honorable Samuel Nati George, Communication Minister, they are to just say in the 4 dear multi-choice Ghana for no. Edra wants the sanano. Yabako Kotiana no da Andy Samanyoko one more year, one more primaries. Nemon Samno Akwakosi say. Na Jumja Jumekwa a won cramante mu womu penny pa bontiakasa, Eddie Fanano de Jashisha Koso Madina no. Sansona Ghana by dear Baseko Quakia for Freedom Matadende, Coco Bono or Pijim. Abino Ashe Nipebia was a woman. E-visa ejumanitimi ejuma Ghana Police Service wamoso so adie pieja and non-water immigration service police ni anias immigration service ni pa ya tesa ni pa binu makwakokum ni yajaja no one ma baba church nsembi mo adia fa ho sanso na Ghana Education Service empenyufo so ahye enkwada wo motro wasin sore ne se bambo mu nsem ebeyire pampen ebeka wonum ho ya boaboa ne nyina no no penso Nana kaja se compliment na dawro makaoba coffee enen kayo no won matoma so yasene a yadre eba besom Akosua Agyeiwaa Kodie boaten enemedin mene Obaapa nanaya keche Adishma Majibre Kasiabone Nchemu Ankasa Enie was for ya no and share communication, digital technology and innovation. Honorable Samuel Nati George. Now what you mono other betu just multi-choice Ghana Jumekwa, one more and operated DSTV our main emono. A kwanya one more day Ghana for a fast renya dear. You need a won't cry, no and I'm so Emma or my one more new fuabi, ya and no a bosumede there tosso and so was a sad dano as soon. And was a one more banner, one more tete
facilitate wo mo niam na so esan se wo ne obi eye adwuma e wo se wo hwe se ne services e wo mahia ye pa se ye adwuma kwa na bibi kwa se ye a wo fra wo mo e wo se wo mo kofra obi fufuro kwa ansa na nipa na aba be siesie owi a wasaje usika wo che se ya de a multi choice Ghana for ene yen enni ne ye enti wo ma wo mo nefu a nyame adomo aboso de toso enson ena ebeso eno enam so ma wo bra sa asebi beto odwa no Ghana for ni bi eto wa no esi so ema multi choice Ghana for so kra tron krata e de ba bonte kasa de fa ho na eno ada domkuma ye wo Ghana enu ahye bedwefie kasa fa ho a woni wo mu edi nhyiemo no wo de ato wo mu nim se boso de toso enson nyame adom na se eso a nhihye bia wo de tu dwa ya wo hwe ni mu kwan se multi choice Ghana for ebeba be ye de ama Ghana for no se wo mu amba na wo mu antena se amma pepepe ya nya adwuma na wo mu antetete wo mu niam no so a enya de a wo betwe na no asan ne atwe na no asan ochena se ne wo so wo ye no saa eno be ye no I was sorry to and some so na anoda andisia manyoko no kokoto apa wana batom kokoto ye nyina no agina by election anyame yatomo a September bosom da toso mienu ewa fimu ebetumi akoso ewa akotia na nyoma nyina da agina ye na wiekere omanfo a wo mo nso anya wo manam sini ewo mrahye bedefie enipa miensa ya won mo kogina ye no eye ora Erasmus kone Ali dro no abonema no se asanka ena fe Henry Buachi yadom wono eye former MP ena fe eye lawyer Bernard Bediako wo mo ne pa miensa won kokogina ya na adehye no ehwe no mu kwan se wo betumi ato won mo so ba amano yeje na ekwowie kire na Henry Buachi yadom no former MP no wono anyamane mu ahanu aduonu ensia 226 afa wo hwe Erasmus Ali noa wono so anya man mu 366 ahasa duesiansia ana lawyer Bernard Bediako wono akwaya no wa constituency secretary ewa kwatia ana fafra mu wono so nya man mu ahasa aduowotwe 380 na se wono momu ana ehurade animu anam so ama eno dabra wo mbobo amane wiye no apɛ no ana eye owura kwakuboache wono aye deputy Eastern Regional Secretary Adema Andisi Amanyoko no whatever to dwa atrose we trose Andisi Amanyoko no wadi nkonim na ade ba ko aka no se won beboaboa wo ho na September dan dru abato da no ankasa won ma penkonidie no ade free ho lawyer Bediako won with 388. I believe it's NDC that has won. You can see the unity. There was no mayhem. I mean, nobody did anything destructive. So moving forward, we immediately they declared him. They called all aspirants who contested and had a peace dialogue with them. We are moving forward as a family. This seat is not an MPP seat. The chaos that ensues now, a Momuji seat. I mean, it's in the past. We are moving forward together. And from Friday, we are starting a by-election. We are taking the seat back. We are not here to mince words or play. So Agyeiwaa Kodie Obaapa ya anyasam keto mawai aya deputy Eastern Regional Secretary Adema NDC Amanyoko no ora kwaku buatin na anano ada gyahyehyɛ bi kɔso ɛwɔ Madina ye nam so ɛma japade bebre ɛsɛyɛ ɛwɔ ɛhɔnom na ɛno ɛnam so ɛma dum gyadwumakuo ne fa ye wɔn kramantemase wɔn mo panyipa metre Greater Accra Regional Fire Commander ACFO2 Rashid Kwame Nisawo waba bontine sentrafo di nkɔmɔ a wakyekere mu ɛkwan yɛ fa so wɔn mo bu ye ya atimi dum egya no na wɔse wɔn mo ɔhaw bebre pa ɔhaw no ɛdɔɔso de ɔbɔ so pa eye insusem wose wobra ejane eto mu no wo munya akọ no nemom insu a wo mbenya edebegu fire tender mu a wo ne beba bedum gya no na akwa ya asem foforo nti eno nam so ema wo mu kyeyie pa no kra ma eja no so ehye kwa ni mu pa esanse na wo munya insu a wo ne bekwa kodum gya no. The Madina, we had a challenge because those who know Madina very well, yesterday there was no water around Reko and its environs. The taps were not flowing. I told you before that these hydrants are mounted on water mains. So if it stands to reason that if the pipes are not flowing, then it means that you cannot access water from the hydrants will be dry. So because the taps were not flowing, when Sunday is a dry area. So because of that, the fire attendants had to commit. Some came to Abelingpe, some went.
Adishmama nipa okasa ye ACFO2 Rashid Kwame ni sawo wono ene ye enkremantemo dumdwadwume koye wa mu panyi Ghana pai Agyeiwaa Kodie ya wanmo echemo se koko no ene wanma shasia wanma eboma koko akwafo wanma chedene pa na anam so ama anrada so afo ye wo hwe mayi yese kasama amu nsam so yira kasela to force no wojuna simpie so no wokasa no eno a se Ghana pai ehunu koko akwafo mobo ya eneyi koko bo no wapejamu every $3,100 Agyeiwaa Kodie 5,040 per ton na ni nyina no eye nkranhye enafe enmonyam hye se koko akwafo warmo sabetumi akabi wo se were nyina no yana motu sonko Ghana pan egusu ada wotu na ne bosha wo hye no wo hye Ghana fo bosa wo pa koko buo bepejam wasana aboso minimu anokwa eno no de osie ayojo ya ene wahyasia wo ye edema akwafo yi. Government has, by this decision, increased the producer price significantly by 62.58% in US dollar terms. This increase in the producer price represents 70% of the gross free on board value of $7,200 per ton, in alliance with the NDC's manifesto and President Mohammed's promise to pay the cocoa farmer 70% of the FOB price. It is significant to note that for the 2024 and 2025 crop season, the previous administration set an FOB value of 4,850 per ton of cocoa and the producer price at $3,100 per ton, representing 63.9% of the FOB price. Even though the world market price at the time was much better than today. I was your way Agyeiwaa Kodie to forcen ena yatenin kanana kwakwamu no and Odehyieba Kodie atrose say abano added their front tertiary education scholarship scheme and also a basan yebaya yenuanum koko akwafo one momano wabatumi enyamu chefasa. President Mohammed has introduced a tertiary education scholarship scheme for children of cocoa farmers. Subsequently, in the 20 I was your way Agyeiwaa Kodie to forcen ena yatenin kan. Ghana Mampeni John Dramani Mahama ashe Ministry of Interior na fe Transport Ministry no ene Foreign Affairs Ministry se wo monka wo mbom na wo hwe se e-visa service no ebetimi aba oman emo na e-visa eye dwumedi aba ne pese wo de ba ebetimi aboa ama chese o pese o je o visa nya de a wo se wo bre wo ni abefo kwan so kra wo te wo no mo wo de o phone na na laptop na to wo bo no papa na chese wa na wo kɔ no wo se ebetimi aboa ama ye documentation and some ebetimi abafom wase womo emfa API and afa PNR system no eso na womo enhwe se embre ni manim ya na wo kyese saa dwumedie ebeboa ama kyese Ghana obia opese onya visa na ententem enimanimu ya no ebetimi aboa amono ankasa befa no kwanso ewa abefo so kra na wotimi enya ententem ama na boa ama kyese ye nkrata semu a eya na eye bebre ewo memu no ebe popotwe bi ede amaye. Ladies and gentlemen, the introduction of the API and PNR systems provides a strong digital platform on which other critical services can be integrated. And that's why I'm directing the Honorable Ministers responsible for Interior, Transport, and Foreign Affairs to collaborate to ensure that this platform is expanded to enable us quickly implement the long-awaited e-visa services for the country. I'm charging them to extend this system to cover both the sea and land border posts, integration with our e-gate systems, and the adoption of the capabilities to extend to perform the advanced cargo information system, also for the benefits of our customs. These policy directives will ensure the country enjoys the full benefits of what we're witnessing today. The e-visa system will ease visa application processes, it will reduce paperwork and bureaucracy, it will support tourism, and make Ghana an even more attractive destination for business. Adishmama nipa okasa ye Ghana Mampeni John Dramani Mahama.
Ghana Police Service and Central Function Odehyieba Koso Obaapa mu ne nyina na fa bonefo sema wodroya ekoso wo maimua e wase etumitwi abado hwe no na immigration officer baako ye Francis Steven kan amoa wono na sentem wo ye kwato yesa wone ne yonko baako ye ageza ne yonko edeneka na ne yonko na to nsa fra no wo fie so omra magene sika wi akire ye kwamu se wayera afi kura de namu no ya hye ye achese edanwura mu baabi kura na ebra Foko hunu here no wamkokofa wo wura ye Francis Steven Ken amwayi immigration officer no yonkui ahyase se wormo yere mu hwehwemu a na anam so ama Ghana Police Service nkrobata ehwe bonefo samo nsam so ebo amane ya wonmo chemu sabra wamkofa no wonmo korifie kwa hwehwe ho se ne be ya wombetumi anya bibia Francis dance evidence a wobetumi de agina so abone kwadu na anokwa ebra posifo kodru ye no womu se owura ne womo fru bia etwere de kitchen ya wore politin bag ya chechera no sa moja aye ya no a ebiem ne living room na wono nso na moja so wono mu a ne nyina no wono magina so ya wakwakoye mu hwemu se aso eyore ye Francis Steven Ken amoyi ne moja na se obifoforo ede na ebra DCOP Lydia ya kodonko wono ye Director General Edema Criminal Investigation Department CID one makache e Ghana Police Service wono Central for ekasase. On 6 July 2025, subsequent police operations led to the arrest of suspect Bright Awe with aliases Roberts or Highest Bright. During interrogation, he admitted to meeting and giving the deceased 500,000 cedis in cash on 3 July 2025 when they met at the spot at Oak Estate. He claimed that he instructed the deceased to use 200,000 Ghana cedis to pay off certain debts and hold the remaining 300,000 cedis for later collection. However, the suspect failed to clearly explain the source of the funds and provided conflicting statements which heightened suspicions of foul play. He was arraigned before the Kobiya Circuit Court on 8 July 2025 on a provisional charge of kidnapping. On the morning of 9 July 2025, police discovered a severely burnt body. I was sure why I DCOP Lydia Yako Donko. Enwada ena yenkura ya womo senior high school womo ehye womo sohwase a chese enyasem keto kra ne no enam so ema Director General Edema Ghana Education Service Professor Ernest Kofi Davis wababonti de atudwa se womo ebema bambom nsem etimi ayi pampen e de amadusuafo no titiri no wona wo miamia ye beka se ase bambom nsem yenhye de njindi entoka kakra wo te se bokoni ade no wo se wo babema ehwono bambom nsem etimi ayi pampen e de amadusuafo na ne wo ko school akoda no wo ko akotwera wo mehwe se ebia police fo bedi wechi ana bambofo ebedi wechi wo tro no kra no school mu wo na ne bambom nsem wo mu ginagina ho a ya wo mo hwe se on bebo ban wo se ekuo no edumekuo yi ahye se wo mo eba behwe ama adusuafo yi a wo mo etro wase nsohwe yi wo mo ebambom nsem etimi ehia wo mo yenkotie nsem a Professor Ernest Kofi Davis edituja taking adequate security measures. I will give you some of the specifics. So we are in touch with the security agencies there. The student will have a security presence. We'll have some security escorts. So we are working collaboratively with the security to ensure that we have incident-free examinations. So you are right, they have reported today all the three conflict-prone areas. So we are ready and set to get the student to take the exams. Adishmama Professor Ernest Kofi Davis wano Director General Edema Ghana Education Service. Tiano Panonsia Kasiabo free Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Nana Kaja second plan Richard Kasiabo and Abusia was so Akosua Agyeiwaa National Swing. So Penadwa Papa plywood Papa building wires, cement, iron rods, roofing sheet, what was Nana Kaja second plan Richard and what Ankoso. Sansana Diana ya Papa, dear Yajia Tumu, dear Stampusiswo, and Nana Kaja second plan Metedu. Na Nansan wa Juman Sword for say, and Yasam Ketwama.
wose wo pese wo sidan wo pemu akwankyere wo pemu adwenkyere wo rebra ne nkyɛn wo bɛhyɛ dade atoto fam de ama wo kama wo sidan wi ababɔ nsɛm na wo de ama no na nadoa ne plywood papa ye de sidan de ne nkyɛn na wo so konya fie akra ne Kumase ne branches no ebuso na emo wo pebi atu ana wo pebi aton ana wo pebi de akwakosi udan a wo refra homa yi 0204 355 040 0204 355 040 na ne mpanyefo eni enkomo na no pewo ne bibi ewo se meche wade anopanyi wo sori anopasa na bo onyame mpaye wonum nsuo bi kuso na afa wutwitwire wo sesa no a wo hiya cowbell coffee ebusuamu asemwa no no wabobɔ de agubo na rekora de sane ye wada no waye no eye de makabel pa cowbell se yanka nkyero se we amfa ho ene baabi a wonam wo wutumi de show bag mu wutumi de show pocket endi we no baabi a wutumi de nanteko afenso so enye nso hye nko ane yedonom wutumi de nsuo de anase nsuo mu onwunu pa endi anope no de sane ye wada no waye no mu onwunu endi we nya nsuo a ehye na wutumi de cowbell coffee no egum sa emu asemu ano no ade ba ko eda ne se cowbell coffee no bibia wom dada endi nya fe na akoto sugar ana akwakoto milk ana akwakoto bibi foforo na ade afrade bi afenso so emu odu enti wonom wa wankasa eboa wapom den no wankasa ehhehye wo ni padua no emane gina yie emane yoma nyina atumi koso eye cowbell coffee emu asam ne yeka ne sa no de ohia no eye nsuonwunu anansuo hie ne wanom de agubo wo betumi de akwa adwuma akwa adwuma da mu ni nyina da wonche brebia afenso so wonche mbosa kwam de wo sansa cowbell coffee no wankasa no emu odu na de tie nie de meka sa me ba bacha wachade no wose promo won ma hyase a wo ye promotion de hia ne sachet no wato makomako edu na abusua wanonom emu asemu ano no na wonom wi a sachet ni mu no ye wo code bi wo mu unique code eno wonko ana awo na wo bo star 713 star 27 hash abusua tie nie bo star 713 star 27 hash emu ano no anaso pa scan wo QR code no wo scan QR code no a no abo unique code no e de ahyem emu asemu ano no wo betumi awini ka mana yeye afei ye betumi sanso de wakọ Zanzibar na enukura wanted wo betumi asanso awini laptop e de aka ho sika hwetwere die pa cash price wo betumi awini e de aka ho wo mpewe na apede wo nom cowbell coffee no wanyemu akyede wanyemu ka wanyemu sika wanyemu laptop wumpewe na apede azukufo mo nhyase na montogumu na abatan no we ya kanfo cowbell coffee dia monza na ese nkura no wan mahyase a wase no wan mo atwero bie wo bese wo bofra na dwene mu bie eduru no mra wotumi hia de yie ne kɔ na dwene mu na duru anopa se wo tworo nsɔre no a ɛkaka na nuoma ahodo nyina ya wo hia no a ɛyɛ cowbell coffee enkoda ne bie de kan wo school mu we de hia nse wafrɛ na sandi ni scan ka kyere se kɔre kɔtɔ cowbell coffee ni bi edura no pa anonom edura wi anonom edura numra anonom emu asemu anono akora no ben wase no obetwere no ensɔre ne resource no obeba no se ne esimu etie eye cowbell coffee o abusua na sane nso ai se Food and Drugs Authority one magye atum se eje promotion wa fa nwanyim na wonso ankwankoto bia waye ho pa sanse ehya 15th July yai ekopem 15th September bosome ba akopɛ na atwam enti bosome ba akuru twam na wanya ka wanya laptop wanya sika wonso a wonso wantimi ansanso antu kwan anko Zanzibar na se eyeware o wara cowbell coffee enum asemwa ane ye ka kyerɛ wo no wonya bia wahwie ɛna no pai de wo hia ani nsuohie anase nsuo no ai anope de metie masiki o me ho pa se wo yoba na se obenya rehemu se abibia no ubu nsa na ubenya rehemu se niam bekoyie amawo na chese secure sanitary pad and amekanfo ede amawo bomode asa abibia ubu nsa ubenya bi na wode asiesie ho se wonsebuo no ebu obi wo ubu nsa eba bebre na yi se bio akatoa no bomode asa ubenya secure ye won kese kakra na nketoa abibia ne de wo se uyusuo na
wode ebo enti obetimi ahade white kra ya wondwene kra say ebi a wo bese wo sori a wo hwe wechi e secure sanitary pad enti se me metiwe ya mabobu e wo se wo su ubobi wate na nema etimi ekoso eyie na make say ukobe bia ye ton chese bibia supermarket and afei bibia ye tonton bodwa bia no obenya secure sanitary pad bi ato na mom kumase for monko mama excellence cosmetics PZ obenya bia ato kwada so estate taxi station enkane asempa pharmacy le nhodom a ehonso obenya ebi ato na mom diso posu a obetimi afrempenfo e wo 0243862158 0243862158 na uni secure for muntimi nkambom na mun secure mo hom sanso na endpoint homeopathy clinic woman so abase ayasabia efie papa no enti wutie me hododo niam nkoyie o se yade no anan beko wom da bi ye wogefo no a obetimi aboa wo ama ho etimi atom emane memma infertility ni nyina no yetu ase na afei be ma wodwonso oti ya wodwonso no mu cheso oba so wodwonso a oti ya e wo oba no mu a eba kokokoko na etwa oti ya obomode ase obeko endpoint wo no mu na wo mbetu ase e de ama o peyefo awoba eno so ye be ma wo ena afei o samu brabo mu yade bia no ye wedro why de kanwa wo betimi atontem endpoint 4 ena aba e de ama Ghana foi enti bomode ase o pese o ye massage so ye miemia o kakrakra wahu bomode akọ endpoint ho ye be miemia na wo etimi asisi wo so wakodwo mu abre o pese ye miemia wa ye be miemia e wo kwampa so na o ye matimi akoso ye e de ama enti bomode ase obekọ kumase wahu kumase kunum abohia wo behu yen na afei enkra hanso shell sandboard wodmoa Smiths Road wodmoa wo behu yen anaso betimi afrempenfo e wo 0244867068 0244867068 and 0274234321 now ni endpoint 4 eni enkomo adechama ye gina we so ni etwa enhutia waba sisia Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kura from me ba mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua ene obi en foforo yawo. Baako abu akwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Tese bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra we Akosua depo ene pokrasi de no kra to nchen a wasa wobu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road Femeswa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby omutibi screening Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a one would offer kwakwesi.
bia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudu na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua Kweku minim se wa yeshe me kra manane now so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME time heba mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA Agyeiwaa Kodie Obaapa. Big things are happening. Cowbell Coffee is giving you the chance to win big in the Cowbell Coffee with you every moment promo. Brand new Suzuki Jimny SUV cash price, all expense paid luxury trips to Zanzibar or South Africa. Smart TVs, smartphones, free Netflix subscription, PS5 consoles for the gamers, and many more. Just buy 10 promo sachets of Cowbell Coffee. Find the unique codes inside the sachet and dial *713*27# or scan the QR codes on the sachet, which takes you to a microsite to enter your unique code. 10 sachets equals 1 entry, and boom, you are in. So hurry, buy your favorite Cowbell Coffee, sip and win. Charlie, look sharp. It's your moment to shine. Cowbell Coffee, with you every moment. Promo runs from July 15th to September 15th. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on a Caritas lottery platform. Sompa TV, Emma Akosua Ama Akosua Mpabusua da mwase toa ensem no eso. America mampanye Yero Donald Trump ashase gunjihye odo so. Na wase wanam no watete yesa India man no se acha se jurimu pa ya wamudi Russia ban anya sanketo ma. Na frida Ukraine Russia wanam ashase se wanam ko ape. Eno no so fa ne ho adwene. Enti Russia for fa ngo no wakwan wakwoto a woto ne bua efo no no de aba baje aboden na se wanyam mfasotwere de de gunu botom. Enti ba se fihia miensa ne ekere nie ya Ukraine Russia for akon no emfaso a India man wanyanya asem keto ma nan so nti wono Donald Trump no santo kwai wabaje akon na wabaje akon no wabaje akose
India man no nyoma wo de ba America mamu no wo de buo pa eto se tie nie na ba betoto so se ne be ya India man no wo so betumi anyam asotwe na wo sasa de no krampo no a India ban no effort kwati kwan so ya won mo ye agye sika twetwe die pa de free Russia ban no no eyade akọ no ye papa ya anam sunti wo de wo hyashronko ene nhyama pa eba beba ebema India ban no chie sika ya emu ode pa ediama America man no se ne be ya wo kyena bi won mo fa kwati kwan so na woni wo bibi foforo bia adwirimu ebiem raso ne ye kyena na nsam no ye de se na fa no de wo fidie no to ha ansam wo de ba no ye di mo akotene bi eni. Honorable Samuel Nate George, Communication Minister, or the Atudra said, multi-choice Ghana for in the fraud in my woman. I'm going to show once a son. Sansona lawyer Bernard Bediacon, one no Anna Wako Tiaba Trumpers or so, and this Yaman Yokoni more. And Robert Toyom Koto, you know, Odin Kunim. Doom Jedume Ko war and Cran Hase, one more penny pa, the Atudra said, and on one day Jasha ye Coso, our Madina, no, not one more our how. Ghana Bandia Balsasan Yabaya Kuka, for better 1 month, Coco Bono, Wapijim. Amam Penny John Dramani Mahama, so share in Mekobi. Any answer ye be a woman musa woman rese e-visa no ebeye adwuma nana kaja se implemented na dawroma and ye tana se cowbell coffee ni nyina so adom eboa bi secure sanitary pad anu nkan no yadam nyina mo asedam wase Akosua Agyeiwaa Kodie Obaapa anamedi mene Obaapa nana ya ketre Special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se mo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Agyeiwaa special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wo apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ne bisa dabi Agyeiwaa suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyie ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Agyeiwaa special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Agyeiwaa special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972215 05947972215 for not with them Mamenka baby kaka fa makoma mu hine ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me dia ne hwɛ me busua fi awon to aso so awon to aso so hwɛ mamenka kyerɛw me dia mama sere daa ne daa me dia ne kyerɛ papa de tiri kwa sa be bia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio intibu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba obusua ho ban na hye wo se mode FDA agi dwade nkras wo yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo damufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia ena Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu fo Defense Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi
bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. Big things are happening. Cowbell Coffee is giving you the chance to win big in the Cowbell Coffee with you every moment promo. Brand new Suzuki Jimny SUV, cash price, all expense paid luxury trips to Zanzibar or South Africa. Smart TVs, smartphones, free Netflix subscription, PS5 consoles for the gamers, and many more. Just buy 10 promo sachets of Cowbell Coffee. Find the unique codes inside the sachet and dial *713*27# or scan the QR codes on the sachet, which takes you to a microsite to enter your unique code. 10 sachets equals 1 entry, and boom, you are in. So hurry, buy your favorite Cowbell Coffee, sip and win. Charlie, look sharp. It's your moment to shine. Cowbell Coffee, with you every moment. Promo runs from July 15th to September 15th. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on a Caritas Lottery platform. na ubutu dwene sene nyina yira kai wonhyira pii no bobodi krokro na wobehunu sede awurade aye no ebeye wonwanwa enu nti ohinini Adazoa Ministries any women of faith akabo mu ahyehye dakro dwumadi esronko a tumi ahyemuma wasebra na bani wonyankro pontwedi ampo eni mpunimpu enyitu asemu a eda dwumadi yisuo no yebehunu wo Yohane tibaako nyimu aduanansia na Nathaniel Busan se so bribi pabi betumi afri Nazareth yabana na Philip Buano say Mumra Meshe na urade gusuri ya nwanwa juma 23rd August ya Jumadia Sunqueen Bus Waterchima Community Center anapa non krone fa pepe no afiase akasafo ne Apostle General Moses Osei the voice of power ministry Techima prophet pa ewon cry ohonkokro besane ne nkwanua nyina be papai ajumtofo a ebe Jumadia yase ene Adomba Fosti Minister Audrey Ejapon ena Minister IBJ Sompa TV wotun safre obi biara ene wonso a wasua woni so abre sebra na ubenya dance